المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائي وأخواننا من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض لمغاربها بر وبرها خصوصا ولباد الكتاب اليوم الصوت ووصل ثم الأرجاب البعض وزوجتها الوالد أحمد خالد عبد الله وأخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم أموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an kama hukiya anna Aba Zakaria la zahidun hadarathu liwafati atahu sadiquhu hadarathu bada lama sebelum waw. Kama hukiya kaya oleh den critakaken apa sing den critakno anna Aba Zakaria sak temeni Aba Zakaria Imam Aba Zakaria Abu Zakaria la zahidun yaktine iku wong kang zuhud. Lama hadarathu ari kalani teka hu ing Aba Zakaria apa sing teka lawafatun yaktine pati atahu mongko teka hu ing Aba Zakaria sapa sing teka sadiquhu koncone Imam Aba Zakaria wa huwa hale utawi si Imam Aba Zakaria iku fi sakaratil mauti tetep ing dalem sekarat pati. Walakinahu lan nalkini utawa nuntun nalkene ka makna nuntun sapa si sadiquhu ing Aba Zakaria nuntun nalkini al kalimat at-thayyibata ing kalimah at-thayyibah kang bagus rupane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nika nyamana kalimatut thayyibah kalimah si bagus kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cerita aki pada seorang minaz zahidin orang se zuhud tandaan ketunya ni ka ampun masyhur ampun terkenal nyamana Imam Abu Zakaria. Maka ketika Imam Abu Zakaria kak dinto datang saanya ma sedena wafatta pereng bi kanjana maka kanjana bergegas entar ke Imam Abu Zakaria sambil nonton bekto Imam Abu Zakaria kelak keadaan sekarat maut tonton kelaban kalimah at-thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tonton yakni etel kene terus etel kene la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah keng aneh
Anena fa'arada mongko mingu sapa Imam Abu Zakaria anhu saking sodikuhu tanda akepek tonton padahal seorang yang besar dan yang masyhur dengan kezuhudan Imam Abu Zakaria orang yang pada terkenal orang ulama raja nih kah tapi ning akhir umur bekto sekarat maut Imam Abu Zakaria seetel kenen ben kancana gela mingu yakni tanda tonton nika melengos faqala mongko ngucap sapa si sodikuhu lahu maring Imam Abu Zakaria thanian hale kaping pindho bali boleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'arada mongko mingu sapa Imam Abu Zakaria anhu saking sodikuhu talem boleh telkene nika tak putus asa faqala moko ngucap sapa sadikuhu lahu maring Imam Abu Zakaria thalithan halikang kaping telu faqala moko jawab sapa Imam Abu Zakaria lahu maring sadikuhu la aqulu ora bakal ngucap sapa ingsun la aqulu mongko fa la aqulu ora bakal ngucap sapa ingsun faghosya mongko kelenger sapa sing kelenger ala sadiqihi ing atase kancane si Imam Abu Zakaria fa ghasya mongko kelenger sapa sapa Abu Zakaria kelenger ala sadiqihi ing atase kancane Abu Zakaria tak putus asa kancan Imam Abu Zakaria niku terus etelken la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pancet melengos tonton maca la ilaha illallah kalimat thayyibah niku tak boron melengos seterakhir niku pas ngocak la aqulu engko tak ngocak engko faqala la aqulu engko tak ngocak seakan-akan mau ngomongan bi kanjan padahal tak mau ngomongan bi kanjan ini kayak Imam Abu Zakaria ini kan sampai akhirnya Imam Abu Zakaria ini pun tak sadar tak ingat apa-apa pun sampai kelenger bedek sandinga kancane sinelken gele pon rame suasana ini pun rame bahwa Imam Abu Zakaria ari tonton telken la ilaha illallah tak ande mengu tak boron ruwa omong pon rame gawok kapi mak bisa Imam Abu Zakaria saya terkenal zuhud saya terkenal ahli ibadah saya terkenal orang saya ilmu dan ibadah ampun tidak diragukan lagi mak bisa kebedaan kadaria jadi tanda tanya ada kanca-kancan bekto nikah sampai kelenger Imam Abu Zakaria nikah ampun bareng pola sadar falamma afaqa moko semangsane wis sadar sapa Abu Zakaria Imam Abu Zakaria ba'da saatin ing dalam husi saat sawise mongso wa wajadalan nemu sapa si Imam Abu Zakaria khifatan ing napa niku enteng yakni ringan dengan ampun keadaan semua sadar ampunan semarin ampun kebodohan sekarat ngak sampai kelenger subhanallah Imam Abu Zakaria ini kayak sadar bi Gusti Allah Subhanahu wa taala fa fataha mongko buka sapa si Imam Abu Zakaria ainaihi ing niku ing mripat lorone Imam Abu Zakaria bareng pun semua sadar setengah sadar merepat buka penyakit ampun semuringan atanya Imam Abu Zakaria faqala moko dawuh sapa Imam Abu Zakaria lahu maring napa niku sodikuhu sodikihi semak nika ala sodikihi nika hal kultum ana to ngucap sapa sira kabeh li maring ingsun syai'an ing suwi-wiji qalu mongko padha jawab sapa se sodikihi naam inggih kulna
ngucap kita. Aradna mentoaken sapa kita alika ing atasi panjenengan asyhadata ing syahadat yakni kalimat thayyibah la ilaha illallah kala salatan ing kaping 3 fa'aradta mongko mingu panjenengan marrataini hale kaping pindho wa qulta lan dawu sapa panjenengan fi salasati ing dalem ambalan kang kaping 3 la aqulu ora bakal ngucap sapa ingsun. Bareng kon sadar Imam Abu Zakaria ini katanya ada orang-orang sandinga gelek senel kene nikah. Hal kultum li syai'an apakah kakek gelek ring ngocak sesuatu ka engko? Bekto engko tak sadar gelek. Engki. Aradna alika syahadah thalathan fa aradta marratain wa qultu lahu wa qultu fi thalathi la aqulu. Kula nalken ka panjenengan ngocak la ilaha illallah dukale panjenengan melengos. Pertama melengos, kedua melengos, ketiga panjenengan jawab la aqulu lahu engkau tak bakal ngocak kada jeri la aqulu. Nikah pun cakancan nikah bingung nikah ndak remen nikah mikir mak bisa orang ngak panjenengan padahal punan saya terkenal zuhud terkenal ibadah tapi panjenengan ibu centelkan kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dukale melengos pas terakhir dibudin keluar la aqulu. Faqala mongko dawuh sapa Abu Zakaria Imam Abu Zakaria oh dia engkau tak ngocak kakek can Imam Abu Zakaria cek salah paham. Ata tekoni ing ingsun sapa iblisun iblis wa ma'ahu lan iku sertane iblis qadahun min ma'in qadahun utawi sak mangkok mimmain saking banyu wa waqafa lan mandek sapa si iblis an yamini saking arah tengen ingsun wa harraka lan ngobah-ngobahaken sapa si iblis al qadaha ing mangkok faqala mongko ngucap sapa si iblis limaring ingsun atahtaj ana to butuh sapa sira ilal ma'i maring banyu qultu mongko jawab sapa ingsun bala qala qul Isa ibnullah qala mongko ngucap sapa iblis qul ngucap sira Abu Zakaria Isa utawi Nabi Isa iku ibnullahi anake Gusti Allah fa'aradtu mongko mingu sapa ingsun anhu saking iblis. Engkau saong guna tak melengos dek kakek saong guna bekto kakek gelek se nonton engkau telken la ilaha illallah engkau kan melengos surah tak melengos dek kakek engkau melengos ka iblis datang ke engkau ngebe mangkok dari semangkok dari aing iblis ngocak ka engkau butone kesampian butuh ring arjeng syarat syukur sampean ngocak benurut ke ocak kaulah kul inna Isa ibnullah sampean kudu ngakonen bahwa Nabi Isa jadi anak Gusti Allah fa'aradtu ya melengos engkau tak gelem engkau tak melengos dek kakek engkau melengos dek sera dek iblis polen iblis nonton gi ya abalapan bi kanjana si nonton engkau tak melengos ke kakek mon urusan kalimatut thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cak kebeter dadi daging lah tadi daging pun anda Imam Abu Zakaria eka wirid siang malam tak tedung kecuali la ilallah jaga tedung la ilallah ngangku rajalan kiaman wa qu'udan manceng toju tedung la ilaha illallah ampun mutalahim ampun tadi daging la ilallah tak kebeter Imam Abu Zakaria engkau re melengos tak melengos ke kakek melengos ke iblis dateng kangkok ngebaeng isoro ngocak bahwa Nabi Isa jadi anak Gusti Allah polan tanpa bapak. Inna mathali Isa indallahi kama thali Adam dabun Gusti Allah. Nabi Isa jadi pada contoh pada Nabi Adam pada kebulan Gusti Allah benih anak Gusti Allah sengabaya Gusti Allah. Ada pitana cuma Nabi Isa tandi bapak cuma ibu Siti Maryam. Sedangkan Nabi Adam lebih hebat pole tanpa bapak tanpa ibu. King orang Kristen ngakone bahwa Nabi Isa ini ke Tuhan anak
Gusti Allah Tuhan Bapak, Siti Maryam nika Tuhan Ibu. Kejaki aman toh akompoy jarang menjalan di anak pangeran, sedangkan Nabi Isa bakal lebih ini ya. Nolak si Imam Abu Zakaria, melengos engkau tanda engkau tonton menesoro ngakonin bahwa Nabi Isa anak Gusti Allah. Tetap qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad, Gusti Allah tak pernah aki juga tandi anak Gusti Allah. Mak bedo yang nonton engkau soro Gusti Allah ngakonin cak di anak, talem engkau melengos engkau. Thumma atani nuli kari-kari teko sapa si iblis ni ing ingsun mingki baliri jeli saking arah-arah sikil ingsun. Faqala mongko ngucap sapa iblis limaring ingsun kadali kekoyok mengkono-mengkono kang tinutur. Ngocak pole iblis keng toron ke soko. Ya ngocak engko, ya melengos pole engko dari iblis jeria. Wa fi tsalitsati lan ing dalem kang kaping 3 kan kok ngocak dek kakeng kok tak ngocak. Saungkun kau tak jawab dek kakek jadi engkau juga nak jawab ka iblis can Imam Abu Zakaria. Wa fi thalathati lan ing dalam ambalan kang kaping 3 qala ngucap sapa si iblis kul ngucap sira la ilaha ora ono pangeran iku maujud. Kul tu mongko matur sapa ingsun la aku ora bakal ngucap sapa ingsun. Engkau kan ngocak gelek se nomor 3 ruah se terakhir kok tak ngocak engkau tak jawab dek kakek ruah. Engkau jawab ke iblis, polen iblis nonton ke engkau esoro ngocak, sokor engkau ri ngocak ada pangeran, maka aing segelas gelek bagi ke engkau. Jawab engkau, lah aku lu engkau tak ngocak kata jeria, tapi engkau tak jawab dak ben. Dabun Imam Abu Zakaria, tapi jawab dak acek na iblis gelek. Lah aku lu, enjak kau tak ngocak kata jeria. Fadaraba mongko kimun makna aslina daraba mukul. Mohon bimakna al-murad rela pakel iblis rela. Fadaraba mongko banting sapa iblis al-qadaha ing mangko alal ardi ing atase bumi. Wa wallalan mundur sapa iblis hariban hale melayu. Fa ana mongko utawi ingsun iku rodatu nolak sapa ingsun ala iblis ing atase iblis. La alaikum ora nolak ing atase sira kabeh. Karena engkau lah ngocak kada jeria dari cetak iblis ngebe mangkok segelas dari mangkok segelas aing engkau melengos dari sokong engkau melengos terakhir tak berhasil benteng aki bisnya iblis putus asa punan ya senoreng mun ngamuk kan benteng aki ndak wae nggak sampean mun ngamuk ke sebine pokol gelasnya benteng aki padahal semele ya kakek padahal. Jadi serugi sampeyan asine. Baja namun ngamuk siap mentengaki. Mun ngamuk je cium deula. Ngamuk ke bentengaki rogeng ki sampeyan serepot. Entar ka tukang pecet. Ngamuk ke sebine bentengaki tibina. Ya bingung nyong apa maren. Cing semele ya kakek. Cek mau mengamuk aduh apa mau mengamuk tak beri guru-guruan ngake orang mau ngamuk ni mau tengakin to kas tau orang ngamuk ni ka kanjan iblis re ngamukan iblis re ngamuk orang ngamuk ni ka mungkin tepane syuting dia foto tabe syuting sini ka Habib burung nih mana Habib Bimasyur akhirnya putus asa senyum iblis nih pun tak nemu era diri cetak tak keneng diri bobo tak keneng tonton soro ngocak ada pangeran tak jawab tak norot benteng aki bareng mulai benteng aki ngamuk si iblis nih putus asa ambonan tahu dak mau ngocak iblis kambi benteng akhir
taek bade ya tak ngerti pokoknya lah putus asa dari mereka ngamuk orang ngamuk ini mulai syuting ini todus asli karena muana pun merah caan bener caan tibi nggak bener caan biasa nah. Mergana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pada sahabat atanya Kanjeng Nabi au sini ya Rasulullah maka Kanjeng Nabi ada bu la taghdab jangan ngamuk datang boleh sahabat atanya boleh au sini ya Rasulullah jawab boleh la taghdab atanya boleh au sini ya Rasulullah wasiatin kole ya Rasulullah la taghdab sampai di Kanjeng Nabi beli 3 kali la taghdab la taghdab la taghdab cek reng moreng Kanjeng Nabi tak teman reng moreng kieu Kanjeng Nabi keng mor urusan agama idza dhuyya haqqullah ghadiba lam yagum ahadun min ghadabih mun Kanjeng Nabi ini kadung ngamuk tapi urusan agama bila syariat agama ini disia-siakan melanggar ke syariat pray ampun ada toleransi ada kata-kata maaf lau anna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saragat laqata'tu yadaha mun sampe matang anak Fatimah ngecoek kedok tang Nabi engko Kanjeng Nabi keras tapi tegas bener keras ngawur Kanjeng Nabi raufun rahim Kanjeng Nabi kasihan belas kasihan Kanjeng Nabi mun sampah mana Kanjeng Nabi rekan nampakaki kekerangenna ada ring entar ke Kanjeng Nabi walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik mun sama Kanjeng Nabi ini kang ngatonaki kekasarenna bener Kanjeng Nabi tak di sifat kasar keras Kanjeng Nabi keng teh tampakaki Kanjeng Nabi ini kan mau ngamuk mau saumpamana tampar nih kayak penyak bi Kanjeng Nabi pas etale enda ontah sepaling rajo sepaling kuat terus onta gele nere tampar se penyak bi Kanjeng Nabi maka onta ini tak bakal kuat naje tampar se penyak bi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakum ahadun min ghadabi tak satu pun manusia berani berhadapan dengan Rasulullah ketika Kanjeng Nabi ini kan ngamuk upaya ampun Kanjeng Nabi nu kadung bentu ngamuki Kanjeng Nabi ya mun bini keluar tak kodungan ngamuk deh lah salah tak pamit war keluar tak kodungan tak kelampian masuk tempeleng biko lagi deh iyalah ngeran tadi bini congong orang bi rong seborong ngeran deh nyaman dayus nih nyaman germo dia orang setan di cemburu dah orang bini ini kan nyaman germo nih kah membiarkan orang bini ketemuan bi orang laki seta bene mahrum mah seta halal kang orang bini gele bene cacan bene tretan bene ring tuan terus elantor kebedaan akang bengkang nika dayus tak bakal masuk surga orang nika karena situng obu mune sengaja situng obu sengaja saumpama bada orang ongke haji ke Mekah lacu orang sebenarnya Mekah orang bini gele dengan sengaja sehelai rambut sehelai obu sengaja tontonaki do orang laki maka orang dia tak bakal ngibah haji sama mabrur pas paku amun suka pinobu ini bener urusan main aneka tadi harus tegas iya sayang ke orang bini cek nokol ke orang bini cek mantengaki ke orang bini cale sebener lah cara orang bini ini ke dari tolang remone kasaren potong monet peneng terus bengkok mon bisa sampean terus teh penga terus bengkok wis teh kening masa selonding pancet terus nasihat teh istausu bin nisa'i khairan jan Kanjeng Nabi wasiat terus ke orang bini ini kesebagus senga ngestete mon keluar cek soro mon nyabrang soro letolianto aurat aja ke sini kala baru ngamuk mon kadaria maknil pun makmu nyereng laki siapa aja tak tahu kok tang telepon namanya jatuh ganti kartu nah cek kartu dia deh iya temu nek kaki lah pecahan kaki deh remah kaki jenis benih orang bini seru namanya pecahan kaki peciwe kadu kayak gitu jadi ngamuk harus berdekan dengan kutu orang ini kan di sifat ngamuk nih kamu ngamuk ketok nih ke sifat hayawannya mana sabu'iyah nah kultu bareng pun iblis datang si nomor telu wa fi thalithatilan ing dalem kaping telu
qala mongko ngucap sapa si iblis kul ngucap sira la ilaha ora ana pangeran iku maujud kultu mongko jawab sapa ingsun la aku ora bakal ngucap sapa ingsun iblis datang boleh seterakhir sokor ngocak ben ada pangeran bagi biko aing segelas dia oh nje kota tetilah aku lu orang ngucap sapa ingsun fa mau bentengaki bisanya iblis buru mundur kami buru nyorot kami buru iblis ini kah nutuaki ampun tak berhasil ponan faradatu fa ana radatu ala iblis la alaikum engko ru ajawab ka iblis tak ajawab ka kakek fa asyhadu an la ilaha illallah anapun utawi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fa asyhadu mongko nyakseni sapa ingsun an sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah ing dalem wujude illallah kejaba Gusti Allah wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun anna Muhammadan sak temene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kaulane Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah. Adapun engkau nyakseen la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Dari cerita nikah bisa diambil pelajaran. Orang sehebat Imam Abu Zakaria Al-Ansari, benih orang kosongan, benih orang sekarepan bisa nolak ke permintaan iblis nggak nikah pak. Mun benih orang istimewa tak kuat. Dari macam keadaan sekarat kadaria. Arjong sepanas saking panas sampai kaober saatnya mah liver sampai dalam tabuk nikah sampai kaober geresan kaober saking dari panas. Mun bener orang hebat tak mungkin bisa melengos de permintaan iblis tak bisa jawab tak jawab de dan apa tontonan daripada iblis. Nah kula ben panjenengan orang sabiasa saya tak terkenal orang sezuhud terkenal orang banyak maksiat tah. Kula ben panjenengan bener terkenal orang sali atikir terkenal orang selopah mempas tak sadar dek ke tempat-tempat singa nikah tak sadar dek ke ajekan ben rayuan iblis nikah tolos kula ben panjenengan terus norok bunte ajekna iblis sampai mati ya tetap norok bunte ajekna iblis setan kala. Nah kula ben panjenengan menabi kihat sehat ngak nikah ampun belajar nolak dek ke ajekna iblis nolak de acekna setan maka insyaallah ning akhir umur kul panjenengan bakal bantu tineng Gusti Allah untuk bisa nolak de acekan atau berayuan-rayuan daripada iblis. Nah banyak cerita-cerita termasuk Pasuruan Al Habib Abdul Qadir bin Husain Nasegap ayahanda dari Al Habib Taufik nikah ampun mendatang dokter istirahat maca fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sobung suarana pikir seharian istirahat sampai mata aguli tak agulian akhirnya ngelok dokter boleh ternyata ampun sobung umur pas derem memun akhir umur kadarinya naudzubillah pas sampai asotuan patang sotu patang coco patang peteng pas mati apa kira-kira orang nikah atau mati yang tempat-tempat setek ridho yang tining Allah subhanahu wa ta'ala kimpun gena berarti orang nikah jengonceng bentunu Gusti Allah subhanahu wa ta'ala syukurlah orang nikah ahli atikir insyaallah. Nah sebagian ulama cerita aki beda santre pesenen bi guruna cong pecet taking kok deki kok mun ngede ambu gak kecek mecet engki pecet para masyayikh nama jet seneng ajat pecet kepel kasa dadi mun soro mecet bi guru tabe soro ngede norot bae lah tak langkong cengkolang mun kula ngede panjenengan wis ngede kula Arya norot ki kurang ajar ya haju cek adep aja ki mulai soro anu dina jong anu aki cetak aduh dek remes aku cetak ke kiai rek tak langkong pola cetakku lebih ya semua nyelo polan gula imono cetak soro kerotok ila kerotok mon soro edek ya edek lah genteng bucor jong
ngira naik aki tuh dek remes naik dek yai ya yai bade baba tak langkong pola naik TV panjenengan jai ya le dire benteng aki tak berapa santri dire benteng aki tak berapa lah pecengekan sekalian be ada benih adab ya di imtithalul awamir muqaddamun ada namanya mana noroten perintah guru aneka lebih dikedepankan tenempeng adab imtithalul awamir muqaddamun alal adab napa sini kedebuna norot ke perintah guru aneka lebih utama daripada adab. Ayo enom cong engki itu enom lah masih panas tak berapa ni siguni ya kami meker ce hutu huongku mon bade lepekna mon panas ya selen kabir ngalkal enom cong engki soro guru dah ya londot kake mon beri deer gedeng kakan cong kombi cok kakan bi kolen lho mek kakan bi kolen cong panjenengan tak dewe kombi yai ya gendeng muridnya para jir berarti cek los polos gelu dah bila soro kakan kombi gedeng ya polan guru tak debu kombi tak kombi ya cong anu cong kebe meliaki sate keberapatan cong ya kontak tonton macam abit dah ajudan tak ada buat tompak yai kayak tonton bi gula lendes je lah murid dia aja lah beri kontak aja maksud adalah rotompak bener soro tonton lah si murid ni kah soro cet pecet soro tete kakek mon deking kok mulai tedung ambu cek mecet engki mecet mulai jam 10 mecet sampai kok 12 pancet guru nih subhanallah sampai para subuh subhanallah para subuh jaga loh meki pancet mecet kakek loh panjenengan kan amesen engkok mon tedung ambu jak mecet panjenengan tak saren guru jak panjenengan terus adikir padahal guru ini kesaren ponan jongo tedung ngeri adikir banding lagi bigulu sampian melak anda dah lupa tedung nggak boleh mereka ini kesehatan para ulama nikah kebiasaan apa boleh Gusti Kanjeng Nabi qalbuhu la yanamu walakin lil khidmati ala dawami muraqib Kanjeng Nabi tak pernah saren cuma merepat medem qalbuhu la yanam atena Kanjeng Nabi tak pernah saren qalbuhu la yanamu walakin lil khidmati ala dawami muraqib selalu muraqabah atena selalu engak terus ke Gusti Allah Subhanahu wa taala wah ini kesehatan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW adapun para aulia para guru karena pun biasa atikir ngajak atikir tedung atikir sing ketambu mecet lho rengak nikah non seluar biasa ya, oleh karena kak dinto pajat berat orang se nolak ada acek na setan nikah sangat berat apa oleh zaman pun ngak nikah serba canggih nyongo apa saya tak ada ning HP ya. Ada orang nyongo tok sekecil pajat setan ria mulai merasuk ada orang tak apa sekecil kayak Jamu nu film tak gena. Jadi anak soleh di dima sih caran kada jeri. Jere ngapolo ngebisi bine ki nyongok film porno. Alasanna mun tak ada ya tak semangat. Kebe jamu. Dari dima jadi anak saya soleh jere le caran kada jeri. Sedurung ngapolo ngebisi bine le carana bareng si haram kada jeri. Ya saya berharap jadi anak saya soleh mun caran kada jeri. Doa letak doa, wudu letak wudu, asiwak letak asiwak. Ki tambahin nyongok film kada jeri. La ilaha illallah. Naam. Tetip nikah mentermo ke dia cerita ngak nikah dia pelajaran kan kul panjenengan. Tetip cerita ngak nikah resape nganang nungku. Be mampu abe ria nolak da acek kena setan. Mon dari mangken kul panjenengan mulai nolak, mulai belajar, jok aja. Ngajak mabuk, ngajak judi, ngajak azina, ngajak macam-macam. Ngajak lopah pun dekat Allah Subhanahu wa taala. Mun kau leban panjenengan mampu tolak mun ki beda bek tukang via tikir dekat Allah Subhanahu wa taala khususnya
ning 10 akhir bulan Ramadan nikah. Nah, termoga dadi ilmu manfaat. Insyaallah makin laku terakhir pas de bab insyaallah bab tasik laku insyaallah penutupan insyaallah bi qudratillah termoga pada lanjang umur sehat wal afiyah. Amin. Wa ala hadza al khabar ruwiya an Mansur bin Ammar wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi mahlukatik sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi mahlukatik sayyidina Muhammadin سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الفيلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقراباتنا وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وأنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب في للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع لنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد محمد الفاتح حضر بنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها بر وبرها خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خالع قسم والفقيه المقدم جميع سادتنا لبعلوي الفقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن السقا أولاده المهضار وإخوانه ثم إلى روح قد الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وأشي علي بن عبد الله بارس كل بشر وثبل الحداد وزن الهبشي قد بالمال الهبي الأهلبشي وأوصد مغفرم ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام السيوطي وأصول الإمام ثم الإمام الزنجي والإمام ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية وأن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله افتح علينا فتوح العارفين فكر في الدين وعلمنا المتاويل وأن الله رزقنا وإياكم محبة الصالح وتبنا في ديوانه وأن الله رزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وأن الله يجعل لنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم أهل الشر وضلنا دمه وعلى من وسلفنا الصالحون مثل هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك
الذين أنعمت عليهم